Oh, Mac. Trom glinish ke masnelle. Nog doe helemaal niets. Oh, please, Mac. Wat kun je eigenlijk doen? Goed dat ik maak hoor. Ja? Goed zie lekker. Oh, en een roestmaat gaan ik naar Golden York. Goed baan spreken English. Niet dan niet hoor, gaat je naar and admitted. Wat zeg je het een? Ik naar Kanye weer me. Kanye's van hier. Zo goed. Wat zeg je het een? Hier al met het. Iemand moet dineren. Ja, maar het liefst hem staan niet hoor. Oh, nou goed, dat één toch. Fijn, nou goed, ja, maar ik wil delen. Forget it. Hey, go fry with. Fry. Het is keer mijn water weer vaat. Ah, dat. Het saus just cho. Even goed. Hoe krijg ik pressure? Max, stop. Wat gaat je nou? Ja, vrijdags zetten ze in de wallet. Doe toch wel, Max. Wat zeg je het een? Mijn jongen is massive. Kan je me dat weet je staan? Dat is right, Adrian. Ja, test me. Wel, aber le hebben we session radio daar had je die log. Kan we samen mocht de car, but did it? Rucksack. Geen rucksack. All right, well. Is je nou leg? Okay, so. Right, cheerio. Ciao. Man, kan je misschien macht. Hi. Ginger voor het hart, we ballen komt heel goed. Nou, niet veel. Van is een koppelbommetje. Ja, beter gewonnen, maar ik neem een keer vertellen. Dan bedoel ik een hospitaal. Oh, daar rond vader geballen slow. Thank you. Nou, kom hier Bernie of je gezegd. Bernie? Ja, dat je de chat te maken, dat is hospitaal, ja. Van buiten het bollenwerk. Geen tamer te naar van. Ja, klopt. Oh, for flukes sake, be who. See you later. Ja, cheerio. Mush. I mean, what's the guitar with the quarto? Hoe laat je bevat ik dat je moet chappies zien bij zonder woord? Hast du een blauwklaat voor de kind? Nou, tussen. Ta me gewoon gestehen. Ach, dan weet je nog de waardig tas heb. Maar ta me je voor in me. Dus dan weg me geen lang way dort. Ik ga ze daar gestaan. Hé? Tessa. Oh, Tessa. Oh, scha, en je niet nog wakker mee die jou. Maar je loft ze. Hier aan morgen rauw Amsa. Wie rauw Amsa? Ach, die rauw friggin rauw Amsa. Van hoe met de hemels? Ta me gewoon gestehen. Dan moet ook verstaan zo frisse watje. Hè? Dan met 10 torsige gerst laat de kant erteen. Wat is toch? Tessa daar gestaan. Je njart de werkje sneer. Ambusje top friggin moet al laat zich moet. Och så den in ikera kastalet. Vis mun var vet han var ralet. Så vi ska så sig ta hade nacht. Nis, zo goed. Kan wel goed. Valt je rot. Torara. Dokter niet vriend?
Katrina, con stato. Che ta chiar? Un ní féidir am teach dúra cnééis Katrina ach ba me le colúgus is féidir, cear go leir? Ok, slán go fáil. Rannam fa sin eala? Come leis ceol fil mar Christachart. Níl ná buéilir. In éis seo tá wed? Chágus a charte. Dog. Gur magad. Gar an sanach nóach. Mé an irid san dína man na hen dó. Ó, brahan sé, ach ní léon staplóniu. As bhfuil an chúsfíle go bhfuil an irid san dína an nuf. Well, tá tinnis bolla go gulthart is cosúil. Tá go leir daoine búlteige. Cuidir go ón radio mar a cholaís. Tá sé an eisteach. Ní éite gur virus é. Níh nó bí a béidir ach ní léon crún is fós. An dá le me scéal an dúna. Ní fis fós. Ach ní hégan conastá sé scape. Me chéine ábal a cóla chuirt? Néadar. Come here, Thais. Beidir ceart a glechoréis am cinint go meach túra mégan tige. A beidir go méach? Ja, chuir míid leikar. Híoch bargam sa mecht is leor Berta bheith nas bhón radio. Ok. Slán. Slán. Hello, Iad. Come on. Gullia, tá a chóirle testa women seo. Nish. Sure, Robbie. Oh, no backlash. I know Robbie Toga. No, Bernie, no backlash. We also Mary and the blonde reach for Jenna. Yeah, what's your yarn session different to be? You should soft Malcolm school ma again, free. Oh, wow. Does she kill Cosilla? Master? Oh, definitely. Needs to Cosilla lean Bishkele. Yeah, well, Grandma is. Right, well. Thank you, Bhí Vanessa Ró go múl sí seach ar ball. Yeah, bhí ma caiint le níos luithe. Yeah, bhí browning ar bhúl sí seach ús las was heavy nor actually. Tá sam, dúirt sí lema. Okay, well, tuair is agus an fósta. Bhí mas tal. Hey, Robbie, come to. So, take a mission post. Liam, just fáin na mála. Running, the shit fall to wide. Grandma the feather. Oh, tá steach a bein cléúí ná bhuacht. Well, bhí bhá mar dóigad agus aber leáine hena hafad an Romeo sin. Darren Kinta. Cid cé maigad? Fáilte. Fit an airla second? Ó, aber le. Well, tá start priváideach sí. Well, na cum an anile hart a bheith an tasa. Maidir leis an méid dúirt me le Alaí tá. Ó, bhil anis. Tá. Ní ceart... Ní ceart dom cuasí mar sin a phlé le, ní léon bhainte go leis. Yeah, ní haidim go dáirtá. Hey, ní héití rágur a tosa gan lochtach an irid. Hallar mar sí an anje. Beidir nach cuairt, a chuirt bhí an méid a bhír siúla go héana agus thirla chéile. Han sean rud ceann na Haribí. Ní hé, chodal tú leis. Ai, a bhíon forsa gyn dáolta. Cén sais leis cí leis sin? Wel, hallar sa plan átu gyn. So, tá sé cear go leir mar sin an bhfuil? Ha, a leid harans me sé breg. Well, is that tosa co-bloody páistú. Agus a tasa go tic, nio clúgad í hen. Agus tá loihe wagans Tomás ma hasa sé Sara. All right. Look, just... Yeah, it's féidir in derm at the end of it, okay? Ha, fai an mísa, neu tá tasa imi. Caird? Tá ma tor mídid le bog o más ma ha. Sheila, tá sé dó dhéint áit ná láirt an seo. Tá tá sosa go hanga dynta. Oh, come on, Sheila. Ber ma sé seaní dyd eitel, ag sné, Max. Fan sec. Hello, Radio Bubble. Ai, níl sin seála han na bhaia, tóca ma tearta a cinnte. Right. Hello, Fernie. Hi, Angela, thursdag. Go mar seach op rot agad. Ní fiú iad a bheith a bhá lugams. Oh, Angela, gur bhíle ma hat. Bú sé muscailte? No, tá, ní féidir a chur a chola. Ah, na maiche leanú. Angela, how will tú? Go mai agad. It's an rúiseach tíle. Yeah, tá, má léon. Ní an se cholád. Is dóid nach mór an tar sér fós. Mé brin te agaí? Ní bheith am sa réach man. Ah, seo, cneart? I know, Vernie, kam ar leis gobar tasad. Ok, mar se. Fick mér balú. Ok. Ó, dan me dearm a darb seo. Bwr tú iad. Fair play agad. Ok, slán, fick mé. Slain.
Baby Tina, Angela. What be? Good am I, you good. What's that? Fair play, Gavihil. Shut what's on home. Been galore codie la lanu walk. Yeah, it's a wrong man. Well, tu says the visual rish. Tá, ach cní eisiach bheith eis sa bhleitegus baby bagam. Bhí sé deas am a bheith go bhlibh hain. Bei. Tá go leor de go háart. Túrálam go sé sé daine eile go má. Nó dé tá rá go bhfuil. Bhí slú mór an sa surgery imagine sin é fágra mé chu déanaach sin na teachtamach. Ceir mí chuirlinn. Ní féidir an bheith cinnta bós ach tá déana mé dhéile fálamach. Dá an scéal, céir a bhíle nethagad ar an tahar. Tá sáid i riomlam. Déanaíoch le hála Katrina, mar déitach sé go rud ag na bhíle nethagad ar an tahar nó fiúar a nína táras a bhlag. Mes na bud food poisoning go. Ní féidir an bheith cinnta bós. Well, má ségus mar me Harry. Tí má bhíonar sa cafe a hína. Anis Katrina, níl éon crohnas ag aine gur buinte bethe an gafe le seo. Níl me deach a géirí fálamach céir de gachta na bhí tí. Well, bhí bolsú, steak, agus fruit salad ag Maggie. Bhí únóil agus cheesecake agus oysters mar starter amsa. Okay. Tásúla go go tú sásta le héana is. Bhfuil is scéal a hólín? Marach tusagus sa chuid breg an íadach Harry bochsarochta bhfuil sé ána is. Tuairim dá leid am cid a giste a cholí. Ó, ní bheach. Bhfuil is a go chuir tú chéanna chéile an tarbocht? Ó, cid a bhí riana chéile cholí. Ó, sin a bhfuil is het buibe. An mé bhór siúd a bhí agus a gafa é chéan bliana. Ní a bunna bar ar mar jallart. Tá brán ar mar sin na chluistelan is.
Tá brón artsa go dtíhann breis ná bhí ligin teirtíon chuirbe bhfuil troiadó mar ba tusa bu chianta. Well, níorm sé caiint le heirí le fád láthólín agus níor sam cecha bhéanta tada dhéanaid. Bute go mar leat ríistir daí ba mé bitíhan. Bhil ar sé teas bheits bháil ar hena leanúir a taí. An yes, agus tá gasú go háhain Angela. Ach mar sin héin is mór a troia. Gotí? Ar atá sé tain tá sé biste meach an na chéalagus ar tuigen tú leit. Na cuma as bhfuil gréig Bernie den leanú. A tá sinnaí bhí hanrad go bré. Tá leúna dé. Angela, tá sagam gúil se seo fíor chruhhairt. Bhí na chras haonig a hanain. Nenam Jake, fog seo machas a náte. Ní me gar a pucharta na sin mú. Ní me garach go bheith fearúlas a ghlacha le chuid freagarachta. Bheith drúine helm siad. Cé? Thug sé smaid mór míte chum tíireach nar fic me suasa. Hásoch meach sa céhí an, áir. Arú sé achas míúte. Tí tá aga míúte bhar. Ní cheap me go leireach me mar seoí chuine beríomh mú héalach. Tá me craiceáte faoi. Áil mochraí bhúchlastal a caiint mar se níomúla. Well, sé ru te hall mú héal sa riomh heapin. Tá sé náid sin se sig dornaí. Sa cruúsí is ceart a ríistú. Dearm an daon an orí taimí. Ha? Bá bishop samásta fanga bheice tú. Bhil ní sam sin is splein a chuidibe. Tá páirní ára go mór annig bhhailegus. Ní sam manrálaí níos mó. Nó bachla sé deag go grá. Chuid is móta caiint sé gráine is a rúpar na beocha de. Tu go dhéir cheart a báistú ach tu an gráda í chéile. Food poisoning. Ach I jet bin na cheesecakes rne. Ní siad cinnte fós. Bhil friggin am. A sé, jet san nach baint Spanish fós. Cursort aine. Ní ráháint amsa leis, agus ní bheith. Le friggin etin se bhach na bhí garm se hardú steachán. Tá tú chuid tebla bún úing tú. Ach bhí baint le sé hémas. Agus tí tú an taíanana bhí sin beachsad. Éislum san seoha cín, agus éis go cuarum a frisin. Tá tú as a taine is. Agus hébi cadíras tú ná hapa gúla neistirí bhachlach is a bolda béiste. Rug bitna gádaíarm sa hísa sin hána le poitín. Agus má chusin mise go dúr tú mainim sa gób a mu tú bhach betú nefila. Sala sa léí echa tú go brach a ríist. Glusin tú is me? Glusin. Nus, frigar eita sé dí dawlid. Wel feit tú deamad na teigid sin, nó prí nó gín mar disid hémas. Goile, tá sa can áte bheite tú a chuideirigid a hábhalas. Agus sábhal a dé sin hémas, ceir tá suas. Bór an tamód an sin bhí pótra listirí. An sin iad céala beg, is tócach sin. Cosúil go hopla duine tí neabhar. Well, cosúlam nar a baint na páirt etsa leis, mar tá mis brethir an áitin bech zed. Ó, níram. Haid na páirt amsa leisach. Mána go gapa nach med gur mór an go chuid buíní sa gafi, níos mú. Mi leisce? Tá sé gapa go méidir bid na cheesecake sin bhí lofa. Bhfuil bhide cáirteach le. Ha? Gomnisce? Tá do bhá mó fer pléchait. Ceach bhfuil páiste? Bhfuil tá sé th cían buchas le diaatá. Cilis bhfuil se gail lena dhéidirú lena bhama. Tá sé deacu rá fós. Ó mus nach cuma cilis bhfuil se gail na scoile tláinte. Cén meachchan a bhí se? Seachpont agus tríúnsa. Cheappain sé seachpont agus tríúnsa. Ó tá sé breás láin túil mar sin buchas le dí. Tá. Chur míle mar head a bhhaide, slán agad. Slánstor. All right, my dad. Stop clean, Evan. Does not get words. Evan. Sha. Toga. Go on. No. Let's go across start. Go across start. Okay. Sorry, Evan. Four. Okay, stop a clean. I'm not 1 second.
Zo die niet aan, zo. Oh, maar je ik nee. Niet die geval? Mag het dat? Sorry. Oh. Wat zeg je de heen dat in Harry Waru? Dat mag maar bellen als je niet weer gaat terug te romsen. Kte? En als ik café voor mijn food poisoning. Zeg ja, Fee. Wat ik kent. Wel, snel heb ze dochter. Wel, maar guys, dat is de ma. Wel, niet zo sure als ze. Tras am gemaakt bij. Oh, boos. Hij doet dan niet bij alles die akkoord goed. En als. Oh, dat is goed. Maar ik heb het. Er nu niet al. Skadina ro. Skef aan nog. Oh, wie maar je kent je maar zelfs die en Dr. Ross. Zo zijn het hier dan met je gezieners. Kom wel eens zien, we moeten bel nu maar. Hij gezienen dan weer uit die mars. Wel tomorrow. Anyways, je waren een gewekker zijn mensen gommetarm. Skadina dat voor je huizen. Zo nou wat het zijn. Niet weet het zeg, maar niet zeggen goed mensen. Wel kerskaarten. Gooi me. Stok met zaken die voet niet ziederen. Ik heb al gezegd liggen. No way, bakker. Wat een muisige grote zijn bij zijn zo. Ilzaam. Ga alle zingen, hè? Zeg ik, wanneer ik het handen finish is. Harry, Meshke. Ah, hallo, Hine. Hij weet een fokkel van me. Geen saber laat, hè? Hij weet Mr. Shees. Ja, bol fotootje. Harry, tá brónar mé seo rálaat. Cheers. Tá go leor daoine sa ceantar éis airí tí. Bhfuil? Tá níonar go dtí seo agus barteach go siút san ospidéal. Agus céimhain stagam leis se fad. Tá mé hééis se aglah a chur ar fad agus fecin pátran faoihearre. Tá mé ceappa gur nimhnú bí ba chúis leis. Nimhnú bí? Agus... Agus di siad a le an seothar na deir seachtain se chatte. Ar nína nó ar an taharn. An se? Ba ar an scéile inseach an bordslánse. An bordslánse? Ach, Hine, come on, tá mo fantastische fad agam. Agus ní hála sé se riamh am hana. Bíonn sin ar hála, Harry, ach tá fáibagí an isis. Loch bhfuil éon túr mag a céir a déach a bheith hééis tála. Níl, sure, bhí chodhart mar a bhí na gánaí. Brian rud éagsúil ar a míadlár le seachtain nos. Well, airtrín se chuile lá a sad hain, wat sad? Wat tú cín sa gorm sa tá locht fao se fad? Harry, níl ann ag a gamuid fála má céir ba chúis leis sin na méid. A ní clú agam céad a déad a bheith hééis tála. Céir fao do chuid sa láthróirí? Well, úsáid min sam céan na gánaí. Wat is wahab sin am me chud feola agus na glasraí agus ba chuile hart nach mar, sin éad na wholesalers mar sa town. Agus ní rá éon rud as an gnách. Bhí an bí ar fád úr nuair tháinig sé teach. Bhí. Agus rá éon rud anna déiteach fel lofa, éon perishable nó éon rud. No, ní dála mé, no. Well, feice muid céir ar an bord sa. Seachas rud bháin beidir. Céirt. Well, ní mé omlan cín sa fósach. Bheith chum dach an cains leis an té ó cumiad. Ach gad, sean sa horte. Si taníní. Sí, an nuach. Nach straintse ar mwy. Ach anó, ní straintse a bheith saint ní smógaid. Anna han trwy gur hwg siad demnian y fi dort. Mwy sy'n gwrs gilach. Wel siad an sean styr i bheith said yn ysio hemus. Tógan nhw'n fága. Tá sé sos go téin. Ní higgin cefáil me fiúhain is smuoinúir. Bach ríime a dán ar a huaiceal. Ó, fecha mai. Ní bhean é fellart tá mar rálet. Ní ra an é fel a faoin dán orm sa rí fuú de bheach faoin ar doháin. Tu géiste chlum? Na tá sa ríist mai fér. Caim simicht. Ní ra rud be faoin dán. Na ra mis sásta gin an lusin. Le hesach an as máile ach. Ní ra bhá má. Ach ní ácachta san áteachan ar ór airigid. Sin chusúlaid agus gúil mámas do fláis.